Sredinom godine bila sam na jednoj edukaciji na kojoj je Izabela bila predavač i jako mi se dojmio njen pristup prema problemu i odnos sa nama studentima, tako da sam odlučila nakon završene edukacije o brendiranju i internetskom marketingu angažirati je da mi pomogne oko projekta razvoja web stranice i priče brenda mog maslinovog ulja. Suradnja je tekla i teče jako dobro. Izabela je susretljiva, uvijek spremna na pomoć, uvijek odgovara na sva pitanja, jako je ažurna, detaljna i brza. I eto, ja sam jako zadovoljna. Ona mi je pomogla pronaći adekvatnog dizajnera i za web stranicu i za novi logotip i tako dalje. I još puno detalja na kojima smo radili.